I'm going back in the video at t-Earrach. I'm going to do a little video on spring and talk about things like that, which is a whoopa, and that the snow is melting, that things are dirty, that there's sods torn up and the likes, and that the little birds are coming around and you're hearing bird song. Cú Hanach an t-Earrach gan bhráid agus sé whoopa sin, sé whoopa mód, whoopa, whoopichin, whoopa, whoopichin, sé whoopa mód sin agus an a seo poch an a sin, agus a poch an a sin, pochgan, agus an a pochgan a sin is go an tractor a seo as a dheamhrug, an tractor a treog an drecht agus gríbe na pochgan a sin agus a thula síon chur sábhach ag an am seo an bbliana ar a rád a seo a epid ar a rád seo epid a seo agus an sedas cumasach fuair cuideach a seo agus fiad an sin maras an a fiad táiseach agad fás háast shneachd ar agallant an dren sin dren agus a shneachd háast ar agallant a sin mar a híisih an núna seo an shneachd seo cumasach sábhach chuideach hanach sin bar a ráid agus an brúach shneachd seo an brúach shneachd seo a leog cymryd ag apel a sibh melting sé a leog an shneachd a leog agus ha mi cointal men Ian Picker ach an ionig an féchgin ha Ian Pick ewn vecca agus chunig mi ewn vecca seo ach an ionig an féchgin ach gyw mar a bhíg an tewn ewn ha has fuair an drast agus bhíg a grain suas is sias an t-Earrach sin Ian Pick sin sé smeurach a bheit sin smeurach